Avela hilchit na video elwale audio kain sim thei zin pathin kathangwa in hinge hichi hi evangelist nun jong tam ta ve in hilchi na hitan hinla thu a hin he tha thiute tu ta didinga chu retired lieutenant colonel mwanzo hin hichi masanga chu evangelist sonio ho adang dang ho jong an hi eventually adang dang jong in head diu chu hichilim khat hin ta do enge hichilim hi ibon wa in head so ke hin na hichilim a he hichilim ji a hi gmfdi ho hin call ho to rss ho lol shift shin ho to link ani ani ki ti hin hichilim ki bona common he hiji a hi lai ho pu ani se wa call ho pathin ho pu ani se he henge hiji thu hi cham chain sei diu ei ji chun thamkhat hilchit nai nei diu hin a hi amasanga pasa adang hoang hi kazon kap na zonga hiji pon thang pia chu hilchit na zo a hijin hichi thu thil hi isei masanga thu hi kholchit ding thil hi kholchit ding ti hi kan ha se hin a koi hi jong le a gmfdi dem hon jong na dem diwaila kholchin ma sawlang dem leo chun imacha hilchit na ding lo di so hingya ta he ka ti jing diu so na sunga uma ke ho ti ha a situation le amuna thil he ho chun hinla hichi kholchit na beya lim khat le nia chu i dei itiam kan be a ilung lam chu seya gmfdi chu min sit sa te ding ti di pha nan ti ji pha no le hin a he chin ho athu ta he chin ho ding chu sei ding a tam jin henge tua tu hichilim chung changi thamkhat in senge march sunday ni ho hin na march 14 2021 ichi hi 2021 la vel chun covid yong hi thamkhat covid itia akichei langchon hi wanga quarantine hong cha num wanga chumi hi wa le thei tan march 14 2021 kum 2021 hin hecha hin hechi sangkhol chan a pai ahung tan Churchanpur hi visit an boldan hin gmfdi hi a visit masat pin na ai poi na hichimun hi vewin hichi he a visit masat na pin cho amun wang sei ponge na khol ngayo he nang hon hichimun hi hichong hi home khada hin hichimun a hi a visit masat pin wa kichip na bol ham elwaile sangkhol taka dang thil jong tam ta piu he relief thil amon thil pha bol ki saw cho hechi sangkhol san a holoi hi Ramakrishna Mission hoti taute am ho Ramakrishna Mission ho hin na hichi a hi lim thumlang kan ta do hin henge gmfdi hong chu hichi pa ja hi thila ho na tiwale ele tua hichi hom jong hi thila ho hi talawong nang ho sei dana chu ka sei he na ichu ele iti dana gmfdi bo min se jing ke ham kati hi cho yong hi thila ho hi taloding veto ngo thila ho ding ana gin cha thewam ju ho hom hi cho chaga gen the ho na chu me henge helai mun hi ahin visit zawa hi tua viral sa ke yo gmfdi and visit hin na hechi lim pa he gmfdi a hin hechi lim khat a hin abana hechi yong hin abana lim yong dang jong am nai e bang hechi te ni hi an ha hu ha viral ke jin adi dia a hechin lo ho khol chin lo wa thu sei ho kon hichi lim ho pong pan saji win evangelist nu hi kol ho mo ai tai abang sei le ti ham kho jem jong khat hindu sa kho ko na kho jem kha jong an ki po do hin lai ho na thani ne je zo hi seong le hin mi ta san the ding zo sei dom di hin thu ta he ho ding chun nuizat ombep siuji chona iti ha mi su min sit nom dan wi ka ti nam sungo hi cho po poi zo ki sei inge hicha hin gmfdi chi zo hang akileo win inlang azu diuji chana ji Ramakrishna Mission ho chen hislai mun a hin aga chi we hislai mun jong amun jong ka he in jo ke in wa sei pong na kholo ngai he kui na chiwam aji cho gmfdi bo hi ama chi na zo si hi thila ho ho na ti wa le gmfdi ma sa mun khat chi gmfdi zo mun achum khat chi mun chom khat ga chi kit hin ani abon wa hi Christian in sung mi hin ele gmfdi bo chu iti da na thila ho hi theidam achi ma satna le chi nu khana jo thila ho hi talo dong na ei ho gel dana chu ka ti nong hola dana ele ama sala nu kha chu am ho chu Christian hiu ei wanga gmfdi ju thila ho ichi lungel wang chu kingol bol nei tan hi cho chu na e cho chu
zolenal seina dinga point la nai tabon zolenal chu pathin lunglam zonga hikit poni zo asei ho zo chu pathin lunghan na ka bol do ding hetilamin la taute he chi langwa zo ha se da ten henge he chi chum 14 March 2021 a hin December 2nd December 2022 ayong hi ji Ramakrishna Mission oi hungkin o cho he chiwang hi amun hi he chi Bishampur sa lang khoi hin na Agape Children Care School kiti he school muna ko ga chiyo student hall e anatong staff ho thilpha ga bolo cho ji Ramakrishna Mission on blanket ho mo cho le biham til khona ang cho asaina ve to hi chi alim ho hi vele cho na mi hi za ri ki khom cho cha cho ele amu ang hi thila ho yu tam le thila ho ding na ki pa the na we na we tang athil mu ho yong ho we tang ki pa ta lo wa blanket khat po akila wa cha chu thila ho ta hi chu hi thei mong di nam thila ho na dinga hi cho po hi thila ki ho ding ham amo hi ipdinga naga sewa amo hi ipdinga na viral sa lo na GMF de achi masanga lim achi masang teang na viral sa lo achi nu kha na teang na viral sa lo 2022 achi na teang viral lo GMF de bo viral zo jam target khana om ji ta zo GMF de hi na teka khana ke youtuber ke hiya melor ke ipm khat ka hiya le views hol na ding subscription hol na ding a zo ei GMF de min a kya hadam le min a hangai no me tia GMF de ki sumin si hi chi khuchi ki jing he chu pathin izan in pathin na tong ke he ki teng le zo gi sei ta bu cho ha he chi 2022 a chin hong hi thela ho dinga ki pa the dan lung sit le mo hin among hi Churchanpur district sungma ma he o Agape Children Care School ki ti he home ta manga bolo na school khada hin henge tu hin thampat se taw te chi Ramakrishna Mission hoi ko ham Ramakrishna Mission ho hi Ramakrishna Math LOL Ramakrishna Mission ti branch ho branch yu joy chi Ramakrishna Mission Babu Pada na Imphal Babu Pada joy chi hin Imphal pa hi tu ka her khilo 2015 a ki sem do ta chi Imphal Ramakrishna Mission a oza ong hi vel sang khol sana kya wai cho hi oza LOL alin lang loya ga pango joy chi lima hin velo na hin ipia boi piu value education chapang ho lekha thipna ding lang boi piu cho medical camp ho jong bol dio cho free medical camp ho na lo le ai ho nga hop jiu ele relief ho nga hop mo chai ho la hong lo wanga tu jung kholang me Imphal jung me le ho la chu thil a ha hop do tho chu me chu le CBSE school kha jong ne we Ramakrishna Mission ho hin school jong ara no he hoi tan ki khol le na Imphal nga ko na hung po do ho imi sa ho bo hilowin to ukeng ne ho Christian ho yong khu eji Ramakrishna Mission School a hi tam ta khai diu cho CBSE school chu me center recognize chu me ele hi cho ang cho bona thil ho ta ai ta thil khol chi dom ni ki ti ji cho tu ayang hi khol chin lo bya ki chi sa ta khanin kol ho to evangelist no GMF di asu min sit nom ja evangelist an pan be kit ta na hey enge nam sunga wang hin thui se lai sa dai le khol chin dom mo te ka ti hi lai hin ki zon kap na ti ha ki ankal nan wang la po tin he chi hi clarify kan bol na hin na akil le wang hi cho hi se da taw te hi chi lim ho mi khat su min sit na ding ai cho po wa hi peti cho na neu ti ham neu wa cho chapang ho ki ngol bol na ta bang cho enge minute nga ham khat ki semen ki tia sau zet ki tai he cho he tu nya kan se nom cho ki pa me